hariya muri uriya mujyi ahitwa Inyantende. Ibitaro byaho byibasiwe cyane n'abagizi ba nabi ahagana mu masamo ya z'umugoroba. Abantu bitwaje imbunda binjiye mu kigo nderabuzima babanza kurasa abashinzwe umutekano mbere yo gutera abarwayi nk'uko amakuru aturuka muri kariya gace ari kugenda abitangaza. Abagabye icyo gitero basahuye imitungo, bambura abarwayi za telefone zabo kandi bakubita n'abaganga. Nyuma y'igitero cyabo basubiye inyuma nta nkomyi mu gace gakekwa ko kayobowe na n'inyeshyamba cyangwa se kayobowe nubwo tuvuga ngo ni inyeshyamba ariko ni AFCM 23 nyine kurwanira amahoro n'umutekano hariya. Ariko ibi ngibi nubwo byabaye hari amakuru ari kugenda avugwa ko ari ibitero bidasanzwe biri kugenda bikorwa n'ingabo za leta arizo FARDC. Twakubwiye kenshi ko ziri hariya muri Sud Kivu ariko ziri kugenda zohereza ingabo nyinshi. Ntabwo turabasha kumenya koko se nabagizi ba nabi ni nyeshyamba nkuko bisanzwe tumenyereye Wazalendo, tumenyereye FDLR. Ibyo byose turakomeza kugenda tubikurikirana. Gusa ibi ngibi byose amakuru twagiye tumenya nuko iki gikorwa ubwo cyabaga rero cyatumye hafatwa intwaro enye za AK47 ndetse n'urubyiruko rugera kuri 50 rukekwaho ibikorwa by'ububugizi bwa nabi. Ubwo rero kubera ko kariya gace kagenzurwa n'ubundi na M23, ibyo byose bikaba ari ibikorwa byakozwe kugira ngo habashe kureba koko se ni bande bakoze ibyo bikorwa. Abakoze ibyo bikorwa ni urubyiruko, ariko mu makuru turi kugenda dukurura nuko muri kariya gace n'ubundi hari ingabo za FARDC ziri gushaka kugerageza kwinjira muri biriya bice biyobowe n'iri huriro AFCM 23 rikomeje kuyobora kariya gace. Ndetse nkuko nk'ibisanzwe uduce twose twagiye rufata ari M23 igiye iyoboye ibyo bice byose. Ikindi kandi twanagarukaho nubwo ibyo byose biri kuba, hari kubaho gushinjanya ku mpande zombi, yaba ingabo za leta ndetse n'uyu mutwe wa M23 gakomeza gushinja leta ya Kinshasa gukomeza guhohotera abaturage. Uku gushinjanya rero kongeye kuba ubwo hasohokaga itangazo ryongera gushinja M23 ko iri kugerageza gutera FARDC mu birindiro byose imaze kubaka kugira ngo yongere ishakisha uburyo yakwigarurira bino bice. Rero izi mpande zombi nubwo ziri gukomeza gushinjanya ibi ngibi, urumva ko ntabwo turi kumenya ese koko uku gushinjanya ukuri kuri hehe, ukuri turagufatira hehe. Ni nyuma yuko twagiye tubona amakuru menshi agaragaza yuko FARDC ikomeje kohereza ingabo nyinshi hariya Uvira. Bigaragara ko ingabo hariya zose ziryamiye amajanja. Amakuru nagerageje kugenda nkurura nuko muri biriya bice ingabo zose ziryamiye amajanja, yaba iza FARDC yaba iza AFCM 23 zikomeje kureba na ingwe zose ziteguye gukozanyaho isaha n'isaha. Yes, reka ngusuze cyane nkwifurize kugubwa neza cyane wo kurikiye Connect Media TV ndetse n'Inuma TV. Bashimira cyane uburyo dukomeje kubana umunsi ku munsi, abari hirya no hino, abari mu duce tugiye dutandukanye, abari mu bihugu bitandukanye hano mu karere k'ibiyaga bigari, abari muri Uganda, abari Tanzania, Kenya, mu Burundi ndetse na hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse n'abanyekongo muri rusange aho muri mu bihugu bigiye bitandukanye. Arabari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari Canada, abari muri Australia ndetse no mu bihugu bigiye bitandukanye by'Uburayi. Mbahaye ikaze. Nye nitwa Jado Operating nk'ibisanzwe. Tuba tugiye kubana ku makuru abari kugenda avugwa hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo,
by'umwihariko murabizi ko twibanda cyane mu burasirazuba bw'iki gihugu, tukibanda ku ntara zombi, tukareba muri Kivu ya ruguru, tukareba no muri Kivu y'epfo, ni iki kiri kuhavugwa ku murongo w'urugamba. Nta kindi rero kiba kituzanye nayo makuru yose aba yiriwe avugwa cyangwa se ari kugenda asirikira hariya mu gihugu cya Kongo, tukubwira uko bihagaze, tukubwira uko ku murongo w'urugamba byiriwe byifashe. Turi kuwa gatatu, itariki ni ya 16 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025. Yes, munyemerere rero tudatinze cyane twihute ku makuru ari kugenda acicikana. Nta yindi nkuru iri kuvugwa, ni inkuru y'umutekano muke cyane wongeye kwibasira Kivu y'Amajyepfo hariya mu mujyi wa Bukavu. Hariya mu gace ka Bukavu niho tugiye kwibanda cyane muri aka kanya. Rero ubwoba bwakomeje kuba bwinshi ku munsi w'ejo, mu masaha rwose yo ku munsi w'ejo, ubwo ni ku munsi w'ejo ku wa kabiri tariki ya 15. Rero ubwoba bwakomeje kuba bwinshi cyane hariya mu turere twinshi two mu mujyi wa Bukavu, nk'ahitwa Nyantende mu gace ka Kabare mu majyepfo hariya nyine ya Kivu. Mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri kugeza ku ijoro ryo kuri uyu wa gatatu nibwo habayeho ibitero bidasanzwe hariya muri uriya mujyi ahitwa Inyantende. Ibitaro byaho byibasiwe cyane n'abagizi ba nabi ahagana mu masaa moya z'umugoroba. Abantu bitwaje imbunda binjiye mu kigo nderabuzima, babanza kurasa abashinzwe umutekano mbere yo gutera abarwayi, nk'uko amakuru aturuka muri kariya gace ari kugenda abitangaza. Abagabye icyo gitero basahuye imitungo, bambura abarwayi za telefone zabo, kandi bakubita n'abaganga. Nyuma y'igitero cyabo basubiye inyuma nta nkomyi mu gace gakekwa ko kayobowe n'inyeshyamba, cyangwa se kayobowe nubwo tuvuga ngo ni inyeshyamba ariko ni AFC M23 nyiri kurwanira amahoro n'umutekano hariya. Ariko ibi ngibi nubwo byabaye, hari amakuru ari kugenda avugwa ko ari ibitero bidasanzwe biri kugenda bikorwa n'ingabo za leta arizo FARDC. Twakubwiye kenshi ko ziri hariya muri Sud Kivu, ariko ziri kugenda zohereza ingabo nyinshi. Ntabwo turabasha kumenya koko se nabagizi ba nabi ni nyeshyamba nk'uko bisanzwe tumenyereye Wazalendo, tumenyereye FDLR. Ibyo byose turakomeza kugenda tubikurikirana. Gusa ibi ngibi byose amakuru twagiye tumenya nuko iki gikorwa ubwo cyabaga rero cyatumye hafatwa intwaro enye za AK47 ndetse n'urubyiruko rugera kuri 50 rukekwaho ibikorwa by'ububugizi bwa nabi. Ubwo rero kubera ko kariya gace kagenzurwa n'ubundi na M23, ibyo byose bikaba ari ibikorwa byakozwe kugira ngo habashe kureba koko se ni bande bakoze ibyo bikorwa. Abakoze ibyo bikorwa ni urwo rubyiruko, ariko mu makuru turi kugenda dukurura nuko muri kariya gace n'ubundi hari ingabo za FARDC ziri gushaka kugerageza kwinjira muri biriya bice biyobowe n'iri huriro AFC M23 rikomeje kuyobora kariya gace. Ndetse nk'uko nk'ibisanzwe uduce twose twagiye rufata ari M23 igiye iyoboye ibyo bice byose. Ikindi kandi twanagarukaho, nubwo ibyo byose biri kuba, hari kubaho gushinjanya ku mpande zombi, yaba ingabo za leta ndetse n'uyu mutwe wa M23 ugakomeza gushinja leta ya Kinshasa gukomeza guhohotera abaturage. Uku gushinjanya rero kongeye kuba ubwo hasohokaga itangazo ryongera gushinja M23 ko iri kugerageza gutera FARDC mu birindiro byose imaze kubaka kugira ngo yongere ishakisha uburyo yakwigarurira bino bice. Rero izi mpande zombi nubwo ziri gukomeza gushinjanya ibi ngibi, urumva ko ntabwo turi kumenya ese koko
uku gushinjanya ukuri kuri hehe, ukuri turagufatira hehe. Ni nyuma yuko twagiye tubona amakuru menshi agaragaza yuko FARDC ikomeje kohereza ingabo nyinshi hariya Uvira, bigaragara ko ingabo hariya zose ziryamiye amajanja. Amakuru nagerageje kugenda nkurura nuko muri biriya bice ingabo zose ziryamiye amajanja, yaba iza FARDC yaba iza AFCM 23 zikomeje kureba n'ingwe zose ziteguye gukozanyaho isaha n'isaha. Ibyo rero urumva ko ntabwo byoroshye cyane. Rero nkuko nari maze kubikubwira, rero nkuko ibiganiro bikomeje hagati y'impande zombi idohariya muri Katari, ariko ntabwo hari kubura akantu k'urunturuntu hagati y'izi ngabo, hagati y'izi impande zombi. Rero imirwano kabiri kuvugwa mu bice bitandukanye nkuko twagiye tugenda tubigarukaho muri Kivu ya ruguru ndetse na Kivu y'amajyepfo, aho FARDC igenda ivuga iti rwose uyu mutwe ukomeje kutugabaho ibitero mu nkengero zaho yabashije kwigarurira. Ni mu itangazo rero ryo kuri uyu wa kabiri, uyu ni Major Nestor Mavudisa Kamba Mayoyo, umuvugizi wa zone ya gatatu y'ubwirinzi ya FARDC ifite icyicaro ikisangani mu murwa mukuru w'intara ya Chopo, yatangaje ko rero abarwanyi ba M23 avuga ko bafatanyije n'ingabo z'u Rwanda bongeye kongera kugarura izina u Rwanda muri uru rugamba. Bateye ibirindiro bitandukanye bya FARDC muri iyi minsi ishize. Urumva bongeye kugaruramo izina u Rwanda muri iyi mirwano. Uyu Major Mavudisa yavuze ko kuwa gatandatu ushize M23 yateye ibirindiro bya FARDC ahantu habiri muri teritwari ya Karehe, ikongera kuwa mbere ahitwa Ikashihe naho ni muri Karehe, na Irambi Katana muri teritwari ya Kabare naho ni mu ntara ya Kivu y'Epfo. Mavudisa rero avuga kandi ko kuwa mbere M23 yateye ibirindiro byabo imwenda bantu muri teritwari ya Masisi, ni hari ni muri Kivu ya ruguru. Imirwano iba umunsi wose. Urumva ibyo byose ni ibigenda bigarukwaho n'uyu musirikari wa Kongo, avuga ati rwose iyi FARDC iyi AFCM 23 ikomeje kutugabaho ibitero. Ariko murabizi ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akenshi zizi gukora amaraporo cyane, leta ya Kinshasa izi gukora amaraporo menshi cyane yo kugaragaza nabi uyu mutwe ukomeje kurwanirira ukwishyira ukwizana kw'abanyekongo. Mu yandi makuru nayo akomeje gucicikana hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, uyu nta wundi ni Bwana Kabila. Uyu nguyu akaba yarahoze ari umuyobozi mukuru w'igihugu cya Kongo, yakiyoboye imyaka igera kuri 18. Urabizi ko ari gushinjwa na guverinoma ya Kinshasa gushyigikira AFCM 23 mu burasirazuba bw'iki gihugu. Rero nyuma y'igihe kirekire ari mu buhungiro, urabizi ko Joseph Kabila yagarutse mu gihugu cyane cyane mu mujyi wa Goma, agace kayobowe n'inyeshyamba, aho yagiye akorera inama mbonezamubano. Ubwo akenshi bavuze izi nyeshyamba nyine, ubwo akenshi uhita wumva ko ari AFCM 23 kuko niyo yabashije kwigarurira biriya bice. Uyu mugabo rero hagati aho ubudahangarwa bwe murabizi ko ubudahangarwa bwo kuba yari senateri, ubuzima bwe bwose bwavanywe cyangwa se ubudahangarwa bwose bwamukuweho kubera kumushinja kuba ari gukorana n'uyu mutwe wa AFCM 23. UTBS ivuga ko mu yandi makuru twihuta cyane, mbere ko tujya ku yandi makuru, nuko uyu mugabo Kabila ntabwo yorohewe kubera ko igikorwa cya gisirikari cy'ingabo za FARDC giherutse kumugabaho ibitero
igitero nk'uko amakuru akomeza bitangaza mu ijoro ryo kuwa mbere ku itariki ya 14 abasirikari barinda Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se barinda mukuru w'igihugu muri rusange barinda kiriya gihugu bagera ku 100 bagabye igitero ku murima wa Kashamata ngo ni umutungo munini cyane ufitwe n'uwahoze ari uyu perezida Joseph Kabila. Iki gikorwa gitunguranye rero gitera impungenge kabisa zikomeye giteye impungenge zikomeye cyane hari muri societe. Umuryango rero uharanira uburenganzira bwa muntu Justicia ASBL wamaganye iki gikorwa cyakozwe mu buryo butubahirije amategeko, mu buryo bwo kwibasira uyu mugabo, gutangira kwibasira imitungo ye, akaba ari igikorwa kitari cyiza cyane cyo kwibasira uyu mugabo. Se biraza kugenda gute uku kwibasira Joseph Kabila byo biraza gucura iki? Twihuse cyane tugaruke kuri uyu nguyu Ciwewe. Uyu Ciwewe urabizi ko numwe mu basirikari bakomeye cyane, angwe akaba yarahoze ari umuyobozi mukuru wa FRDC, akaba n'umujyanama wa gisirikare wa Perezida Felix Tshisekedi, General w'ingabo Christian Ciwewe Songesa. Urabizi ko yatawe muri yombi, twagiye tubigarukaho. Ibihuha byo gutabwa muri yombi bimaze iminsi bivugwa twagiye tubigaruka, ariko aya makuru ntabwo yari igihuha kuko aya makuru ni impamo. Urumva UDPS ryemeje ibi rero ku munsi w'ejo, bavuga bati rwose uyu mugabo ibyaha byose aregwa arabyemera, ibyo kuba yaragerageje guhirika umukuru w'igihugu arabyemera, nkuko ibingibi byakomeje kugenda bitangazwa. Ariko murabizi ko uyu mugabo we yagiye agaragara mu bitangazamakuru, agaragara mu itangazamakuru avuga ko atazigera agambanira uyu mukuru w'igihugu. Ariko uyu witwa Augustin Kabuya, uyu nguyu n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi, yatangaje ko wahoze ari umuyobozi w'ingabo rero uyu nguyu Ciwewe yagize uruhare cyangwa se yagize umugambi ukomeye cyane wo gushaka guhirika bwana Felix Tshisekedi. Bakavuga bati ibyaha uyu mugabo ashinjwa byose arabyemera. Aha, ayo nguko rero ibiba biri kuvugwa hariya muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa andi makuru twakomeje kugenda dukurura hariya muri Kivu y'Amajyepfo, urabizi ko muri Kivu y'Amajyepfo ntabwo ibintu byoroshye cyane, yaba iminembwe twagiye tubigarukaho cyane ko ingabo za FRDC, ingabo z'u Burundi, FDLR ndetse n'indi mitwe itandukanye hariya ikomeje kugota Minembwe. Makuru akavuga ko ari umugambi n'ubundi umugambi umaze igihe wo gushaka gutsemba abanyamurenge. Urumva hariya rero muri Kivu y'Amajyepfo ibirindiro twamaze kumenya birimo FRDC, harimo ibirindiro biri ahitwa Michikashika, bari kuhitwa kuri 0, bari ahitwa Kasiro, ahose ni muri Sud Kivu. Ikindi twakubwira nuko Uvira abaturage bamwe batangiye guhungira i Burundi, abandi nabo bari kubura uko bahunga kubera ko ingabo zinyanyagiye hariya muri uriya mujyi. Ni umujyi ukomeje gututumbamo urugamba rukomeye cyane, ni umujyi ni agace gakomeje kuberamo tekinike cyane ziri ku rwego rwo hejuru. Hari kubaho kuryamira amajanja ku mpande zombi, yaba uruhande rwa AFC M23 ndetse n'ingabo za FRDC
bose baryamiye amajanja isaha n'isaha ashobora gututumba urugamba rukomeye cyane. Ikindi kiri kuvugwa hariya nuko FRDC ntabwo iremera gushyira agapira hasi, yemere ko utu duce twose twamaze kwigarirwa na AFCM 23 yubahirize amasezerano, habeho kuganira, habe kugirana ibiganiro. Mu gihe hari kuba ibiganiro niko gukaza umutekano hariya biri gukomeza kugera ku rundi rwego ruri hejuru. Ukibaza uti se ibi biganiro biratanga uwuhe musaruro mu gihe ibyo bikorwa byose bikomeje kubaho, kwitegura ku mpande zombi? Bivuze ko FRDC ntabwo iremera kumanika amaboko, ishyira hasi agapira, habeho kuganira ku cyagarura umutuzo hagati y'uyu mutwe ndetse n'ingabo za leta, bagire ibyo bemera nk'amahoro n'umutekano, bigaruke hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngayo nguko uko byifashe. Amakuru yo aba ari menshi cyane, yose turakomeza kugenda tuyagukurikiranira. Urabizi ko mugenzi wanjye Joe Kubwimana nawe aba ari kuri tele ayakusanya yandi makuru ari imbere. Turakomeza tubabwire uko bihagaze hariya mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo usabwa wowe ni ugukomeza kuba ku murongo, ukabasha gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Iyi ni Connect Media TV, naho ngende Jado Upright. Mukomeze mugire ibihe byiza.